so ten tu la a phat hin piu chu ka din muna pat a chu ka ti phul le ga hin ka ki pa in amma sa pera ka sei do nom chu pathirin ain sung mi te ho inaw no iso pinu in sung mi te ho lung muna pi hen lang ani na tunia candlelight vigil hi athite athinu lung hem pi me me hungo a hi pui ti hi ama sa penin gel do te tunia candlelight vigil hi pizia aki bol ham to remind ourselves, to remind our enemy that the war is not over. Tunia ki do ki na uya ki chai nai poi kama sanga panjong inaw nu thi chu ki de hi poi ki pa pi poi jong le it was timely May 3rd near the anati ten lang hile Tunia imut so no ba it ho ha diu anum lo di chu ahin la Tunia ka sei do nom chu thal choya igal mi te ka ma thia mata tia kilet sa pitai koi bangwa Tunia inaw nu nek tin ling jong hi mata ai ti chu ku ki cha te za dinga ka phon do no me hi chule igalu ki chai nai poi intellectual society tata people's representatives ho tata student organization hi tata milham hi tata holam ka hi tata we're all equally impacted by this war today din dokin na diu chu pathin bo hi ahi wangin ground preparation chu pati chai ki bolung ai kum thong ling nai lawa imulagum ki gu tabe ilam ka ho jong popular government job di thua mi alhem pan ki gu kitabe dunia justice diu chu inaw nu sumin si ho thad ho zela ki koi justice hiloi justice chu separate administration ikivai homne diu islen gamu imu tu kawa chu iti justice pa chu idal du mi pitio kathep num kidin he enemy is still at the gate tunin vevin phai sunga thil hungum ji ho khu tun chan gia mei leite hin ku kite amu set na le amu new na le avet da nahi kilang jingai tuin na to tham kar hong ki la le manipura ki le ding manipur government nung del le le iki ha siep da na ka gel ji le ka lai na ji iti now itep now I hansan now hi mun tinai man chau ngai nei achinga the ma ji thai hon ji diu a sei theu ne sei diu anung zui thai hon ki ta ta separate administration ku ki chate ki vai hom na zalen na ni khating le hi chitabang I galmin I gamsunga I chai now koi ma cha vedda je mu se ja athana loading lungmok ta ki vai hom na ding lungmok ta I thi diu lungmok ta I ki vui diu hi chi gam hi chi tu le doi ineu chu sumil po te ti hi vela ka se hin tin kapunain ong lo do se sa puna poi katipon iumum nawa jong ipunawe ahin galwang akichai nai poi ti hi inam lang kai hovin thate chan he het lang chule ke soi na chai na dingin chule civil society organization delhi am hon nang huwa ka kinga yo hi kasangawin chapang jong lauchun nampi lam kai na hen do hi tain thate chan ching thei te hong lam kai vin lang na nu zui dinga ka ki guro hi I movement hi many a times Delhi hi tui kichap no ji bo binai in lang I verwa
i movement of success de tingay ngay ule. We are totally wrong. Delihin itan game kada pogi po wahi. Isi achu lamkai ho. Adi dia keso hung machal jeng ben lang dunia kini manohi is just the beginning for 2026. Many more to come. We look forward to your able leadership. Patinin patebo pihan lang dunia inanu mata chanhi mo se hidahen. Justice in the form of separate administration imutay tay na patin ko matawitin panlajinguti ichuka sa idonome kakipae.